Tikanga for a pōwhiri. Ko te kawa o Tainui. Ko te kawa o Tainui e ki ana te kōrero, ko te kawa ka pūmau tonu ki te kawa. E kore nei e taia ki te huri. It has been said kawa would always be adhered to as being the principal protocol that could not be changed, whereas for tikanga can be changed in order to accommodate the kawa. Ngā mahi o te haukainga, marae preparations for a pōwhiri. Te kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te haukainga whakarite te marae. The haukainga will prepare the marae. 2. Whakarite ngā kai kōrero. They will select who are going to be the kai kōrero or orators of the day. 3. Whakarite ngā kai karanga. They will choose the women who are going to be the kai karanga for the hui. 4. Whakarite ngā waiata. Together, men and women will select the waiata that are going to be used throughout the hui. 5. Whakarite ko wai, ka whakahaere i te haka pōwhiri, heirunga, heiraro. They will also choose and select who will be leading the haka pōwhiri, heirunga, heiraro, at the beginning of the pōwhiri. Te kawa o ngā marae o Tainui. 1. Ngā kai kōrero o te haukainga. The speakers of the haukainga. 2. Te kawa tūatu tūmai. The kawa is tūatu tūmai. 3. Whakarite te kai kōrero tuatahi. Select the opening speaker. 4. Whakarite te kai kōrero whakamutunga. Select the last speaker. 5. Whakarite mā wai te koha e tiki. 5. Select who will pick up the koha. 6. Kia tika te tū ki runga i te marae. Be sure to stand correctly on the marae. Te kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te āhuatanga o te kai karanga. The formality for the kai karanga. 2. Kia mau i ngā kākahu tika. Be sure to wear the appropriate clothing. 3. Kia mau i ngā raurau ngā pari kawa. Be sure to present yourself with the raurau and pari kawa to wear upon your head. 4. Whakarite te wāhi ka tūwai ki te karanga. Select the appropriate place to stand to deliver your karanga. 5. Whakarite ko wai te kai karanga mo te koha. Choose and select who is the kai karanga for the koha. 6. Kia kama ki te tū ki te waiata. Be sure to be quick when it's time to stand and waiata. Mahi o te manupiri. Manupiri preparations for a pōwhiri. Kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te
speakers. Whakarite ngā kai karanga. Select the kai karanga for the day. 4. Whakarite ngā waiata e te karanga waiata mo te koha. Select all your waiata and the karanga waiata for the koha. 5. Whakarite kai awai te koha. Make sure you know who has the koha. 6. Kia pai te whakaeke ki runga i te marae. Make sure when you whakaeke onto the marae that you do so as a group that moves together in unity. Te Kawa o ngā marae o Tainui. 1. Ngā kai kōrero maniwhiri. The speakers of the visitors. 2. Te Kawa tuatu tūmai. The kawa or protocol is tuatu tūmai. 3. Whakarite te kai kōrero tuatahi. Select the first speaker. 4. Whakarite te kai kōrero whakamutunga, kai aia te koha. Select the last speaker, for he has the koha. 5. Kia tika te tū ki runga te marae. Make sure you stand correctly upon the marae. Te kawa o ngā marae o Tainui. 1. Te haukainga. 2. Kia pai ki te whakatau ngā maniwhi. Make sure you welcome your visitors in a kind and caring way. 3. Ngā maniwhi, the visitors. 4. Kia pai te haere ki te hongi. Be sure when you go to meet the haukainga to hongi that you do it in a loving and generous way.